Используем коптеры. В наше время уже без них никак. Pasukan Rusia mengklaim makin perkasa di Donbas. Mereka terus berlatih mengasah kemampuan bertempur melawan militer Ukraina. Seperti rekaman yang beredar di Telegram pada Sabtu 8 April 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai dari distrik militer pusat terus bekerja di sektor depan Kremensky di Donbas. Para petarung berbicara tentang merebut titik kuat dan menunjukkan bagaimana mereka berlatih di saat-saat istirahat yang jarang terjadi. Jelas narasi. Tampak para pasukan berlatih menggunakan drone tempur hingga senapan laras panjang. Pasukan sekutu Rusia Donbas terus bergerak maju di sepanjang garis pertempuran melawan pasukan Ukraina. Рады с нами работать. Когда мы работаем с артиллеристами, им нравится то, что мы конкретно подаем цели и корректируем хорошо. Мы их тоже подбадриваем, скидываем видосы. Полили первый день колонну и 16 завели артиллерию, отработали, противник понес потери. На второй день полили через тепловизор на коптере, замену личного состава на опорниках до 30 человек. Соответственно, на каждый опорник привели 120-е минометы и при замене отработали. Когда наводим артиллерию, они по радиоперехвату боятся даже высовываться. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.